Nous et Jala Zoa Tolewai. Nous et Yeoulan Teme, Bodeton, Dassin Logbe. Si c'est quoi dans content de fond de même. Jala Wema Kon. Ayin peto ronso nonzo tu edile beso jere do tu ewu boda popo nu barabara jen lo huzu da hon si nu undo nu odo eyo mi gbe wa to mi lo na igbe do me bi hui kun si hudo nu sen o bo gan hu me o jiwe gbe lo junjon nu e nonzo tu ede odoro gbe san ton bo in kan hu nto ton igbe yo wi lo ha na no ma do egbe bo ran hu kan so e ndo e ko do hu kan we egbe we so baraba po lo jai khara kambo hen gbele bajia hun no so meton de osin pesan compare do meton bo man so to kan do yin lona tenpon bo nu we e pe bo yen ma ko mo ayo be se nu kon ihu me no so meton de oton so to ja po mo na ji o nu barabara we no ahuzu bo le iku to hu yorun yan re me le jage kle won bo ngbo bo ho jra we ma le wa se ta ple do fi journal ho ji son to nu kon bo e tin trolo quantité sans parler télécommunication sans ligne et il obéit tout mes filo et moromechi ouais à fort quoi ton 2025 ou ouais mais tout goût ouais il est mais jako ha quand t'es ouais mais ton lait l'eau y abonné t'es mais bon sang Johan Wayne quand t'es gono réseau GSM mais ton lait toi yé biblo Livy à fort ton quoi ton jeji 18,17 millions d'abonnés boy kain quoi bon et réseau et ça l'homme le quoi y me rien alors chiffre d'affaires biblo Liva à fort canton ban 350 milliards de francs CFA et ouais quoi c'est quand bientôt vieille terreau 2025 oui ben no canto quand t'es réseau et là MTN ouais jenu kon bon Celtics ou boté ou bon move wa soutara l'événement du jour kai han lo chero yino mai la menaro kan ji san le ro lo ai kan ho ito gba sa ro pe ro kun to apa ere ho mo mera ho pen ja me hun pa tin pa che nu le bo mo ro meji a che kwi gba bere to mi ton ton ti o ye kan e te to me we gbo lo yin kanun ye me bere to vi e pon to so do to re fo me san so me hwe me pa ton le sin kun de we man len to keme hon hwe den to me ten o wi me de tin ba do kun de we man diplôme do la me na no kan ji so wa san pa hwe sin hwe a fo we ro po 2011 hwe o men ton kaka je o tin bo we ma to ina le man len to keme a we yan a ho so a se gbe tare kan u ve ne ten bo kun de we ma me ton to re fo me ton ina le len to keme sin no kan ji na blo gbon e de belin ti on si bigbe a san koron kan ton go sun san ye ton samedi 23 mai 2026 so e dan sun te nu e de bo a fin ta ene na inu ba fin ho ene na kwe bo nu e de on ho jra ma l'informateur e poto le matinal ne le pan bien non po lo wa le patrimoine on ka ro le ne do yin ko sin la me na ron kan ji pa ho hun yin bo ami saint toto pa sa cour constitutionnel to mi ton boy mo ro meji da san koron ko ene go sun san e ton fin 4 mai e a che kwe pa me da ho mi a du wa da yin ton na ikan do to kan ta lon si lo ran gbe kan to le nu di to re do bene to vire tin lo mo nu je to fe glade do to men we ne on ton le men bo ran we ma de so ido saint toto gba sa to mi ton lo bo e gbe ho me mi de e we me ra ho to lo te so sa pa kwan ta ton le pan yi da ple to ho ide lo gba je be bo to kan e o so to sin po ji o hwe nu o to me o se da to na do te to me po ran po a ho nu ko mo je me na tin la li re tin se a mo we la bu so lo e ran présence ou non du sénateur à l'investiture du 24 mai. La Cour constitutionnelle tranche la polémique en ce jour. Dabarou Karole Khen. Do Togan Minton Patrice Talon. Nous pe bo hen wa nun toye. Do gandou ton hwe nou do. Kan fran yan de ba forun fi ton so se da su hwe. Fie pe ou je ekli jete. Lo a vivo do to bi e ple bo da lo ho ni e bo. Ple e hun to men so ato. Hwen to benen to mi ton kan le. Ye plea e so mo lo ho so no me la ho e do me on do yo a un tun de we ne bo ka le de yin so ro ko do be sin ti on un bo ron to re we husu do nu we wa run fo to hun pan jo amo mi ton le run ye ma bu no gbe o me bi gbere pon e wuto le matinal o ka ro le khen do to gan mi ton Patrice Talon do e chiri do dai do to gbe to eni do ton kan ru wen ton trolo e nu fo to po to le bi hui pan chin chan ibo ho gbe to e e o do le ile mi ton e do mi na to kan e u mi pe ro so bi ne to ye so ido ha de jibo te ji je mi ton hwe ro ko su o
To bien ancle boso emirajo. Lo halon we mileji. Bon we ne mile kakmon de no trodi mbe kuhun. Troka da di yen nu pe ti mo to vi to si biro sin we. Loro susu ho ni egban lo le bi menu. Alors et to ren to era nu hwe o, bo te jije ton ra san ha meten. Être porté en triomphe après 10 années de gouvernance. Patrice Talon, tu rêves à la réalité. La boussole au carreau et y'en a y plaît bo keke ton bou menji. Domino horo chokopo. Dans 5 ans nous comptons sous ton premier meilleur. Sans si. Et non jedo keke me o konto so humenedo. A quoi ton les clés nous concordant. Lo jeji tembo. To vito silesi ouvert à l'idée non de clés de gileji. Lo mile kamoro ekuinu. Ben benen to mi ton we son kaka de fobe. Dans les sensi, kalosi hore do be o me biye. E ko emi so ouvert o pere so ipa to ron we le we son. Décryptage info ai route to fine rolé. Mi ma do ho to ya o. Do ahi sensi on le a fait die. Nwere na pin pere to question kan to mi ton ji menji. Oye kan to so le ayi e lo ba to nu uborun. To vi to si rin gbo fin do. Ouvert ne o meleji. Défi info Caroline gboru ma ikendo hore fo. Don we nu cambio hu we mi le kan afie. Do to pon kan plefe Atlantique ou ton mera hoko jia. Han koton tinto Johnny Quinso. Nu duo nu me corruption hore u tembo. Hore on te do agba e sa non fan ha. Duo nu me horo to me fi o mera ho min kan pa che de ne yo. Anili to mera ho plefe ko jia we ka de te. Alors ete du ho to na pe ka jai ji o. Défi info aro nu cambio hu ne o me. La boussole au carreau, do menton, mi huero pasa client tout ton ten. Do yan hueso ata foka e koton maglo yan surun. Bo hore dan loton i huero pasa client tout ton yi. Do e ti on suzan do poropo korun kwene 24 mois. E we e montiro e renan to 50. Do ho e ton i ton ubo. E kan huero tole. Alors et dans tout, médecine remettant à foka, yan surun horan te, yan soto du na ri do le we. Les 4 vérités Carola so kuno haro huero pasa we. Do dossier o de foklo ati be do. Mi total be ton ro sinande yo. Nyonu de ti lo so nu asuton. Yo foro e poya te ton. Do jire kleunde e pota suton po do. E yon won fait to asuton ro. E do yon de fo to haro to ho me e yin utu. Le patrimoine au Caroline pour nous sous tarano. Yinko sinande tinu mi wa to kote. Doa bo e kalafisi e kamero ko kochio. Do yane timo imanti to timo nuwe huye wendo. Joho e lo dala mesa hui hori me. Bo somo de. E se gwi kan ho tension kami tone. Bo yante to ai peto. Kablo ho tension to mo honu me. Begui le mati to jen. Man se hwe sin hwe gwe be hon de kleun la li to e. Nyan do e vivant to jen ko ne me. Bene dion se ku e mina do a. Nuno me orun ku e a. E o gboru ken to ton kame. A sebe yan o a. Alors la de bu me alo je lo da kon jiru hen we a we ho bo me le. E gbe ton fine je mi a somlon no vi mi ton. Marius Salano da honsi. Chan kun chan. Bodi gbe doru bora hosu hli hu me vio. Nya do lu mi pondo. Bolo. Ba so ero incha. E boy so. Nous et Jala Zoa Tole Wai. Nous et Yeoulan Teme, Bodeton, Dassin Logbe. Si c'est quoi dans content de fond de même. Jala Wema Kon.